Sisi igama lakho mbali. Uthando lwenkosi Mpofu. Thando Nkosi leminyama kayi. Le 29. Uyendile. Ngangiyendile umkami wabula ngabantu eGathi Park. 2 months ngoJune mhla ka9. ngoJuni kwalonyaka. Wasusenza laliloja ngale. Wasucala ukuthi ngcono ubuyele ngikhaya. Sohlala lo bhuti 1 room. Utshela abantwana bangaki lo muntu? Abayi2. Kala hlobo lehlobo lo umngakho. Wangabi kibo. Basegogo abakibo. So bathini ukuthi bamncede abantwaneni? Bathi bazancedisa kodwa lokho ekuthula. Umngakho wahamba njani obula abantu utheni? Wasuka kimi ephekezela umngani wakhe. Ebusuku ngama9 babetshone benathu utshwala. Uthe sehambile khonapho wahamba wathi nya wangaphenduki. Mina semvuke ekuseni ngiphekezela umntana omunye esikolo omkhulu. Ngathi sengilokho enhlezi ngabona ngama-CD ngangimelela ngale komusisi. Uthi engabuya sesitshayisa. Sisesigade sikambe ka1 endlini. So ngabona ngama-CD afika emegedini. Abe sithi sicobona uNaluba time mina yimi uNaluba basesithi singakhulumela khona pho mbe singene eyadini. Athi hayi asingene eyadini sasingene eyadini. Baye besithi khona kimi yamazi uPrince ngathi yenyamazi umkami. Bathi kimi umgcineni ngathi hayi ngicina izolo ntambama. Bathi isikhathi bangathi ngama8 bathelo bathi hayi kade nathelo umngani wakhe. Bese besithi asambene eGathi Park police. Base bekhipha isithuba sesithi nguye lo umgcinela izolo ngathi yenguye. Base besithi hayi asambe eGathi Park police. Sahamba eGathi Park police bathi befika eGathi Park police. Base bebiza umuntu umpolisi. Umphosana sesithi sorry mama sokwenzakala okunye la. Mina ngathi sokwenzakala nathi umkakho kasekho simdobhe efile emgerweni egwazi. Bamthiyele emgerweni. Umngane wakhe lo wena. Umngane wakhe so bambambele egwebu. Wayesebenza. So wabutsho. Umngane wakhe uyamgwazayo. Kutsho nguye. Ngoba kwatholakala isithupha sakhe lapha yena afele khona. Uzonjani into le? Lebuhlungu ayipheli lokuphila. Utshela ukuthi abantwana ababili. Udlani uphila ngani? Kwakhethe isikakula. Wasusithi njalo waselanda imali yokubhadala irent ngalo asingcono ubuye ngapha endlini yangino lo bhuti wakho. Isebenza 1 room. Lala khona abaphansi bonke. Unifaka ingubo zakho ubhuti afake ezakhe ingubo. Ezami nazo ezakhe la. Wazala selapha. Akula munye uhlobo sakhe bukamama kwababa usela. Abanye abasekho abakuba lokho bakomama kulomama incane layo uyagula. Manje hlala uzobe nje uzobe nini mama? Ubonani kuyini ongancedwa ngakho? Lidla kanye ngolanga. Mina ngifisa ukuthi ngivule umsika. Ngikwazi ukuthi ngithengise. Lidla kangaki ngosuku? Phela khona ukuthi sabe sicela ebantwini. Kwakakhathi sigambe sacela ukuyisipageti. Kade ngokuphekela abantwana lwana omnyisi esikolo. Badla. Bangawuthola ngafuna ukusiza inamba yakho ethini ifoni futhi. Ifone number yami. Sayikhumbula. 077 90 36 930. Uzima uhlala umuntu endoda wabendlile ubhuti wakho lethu. Akunzima. Okay, siyabonga.